إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله لمن استطاع إليه السبيل أمبي على تنو أمبي دميني على فيه أمبي أنيني على فيه أكان كشي كابوني ركون تورما أنان كبارا جغو نيالاي جو من كندا موتي سرو من بوفيلي نيالاي جو من فنا فيلي موتي سرو من بو كندا ambe shereya bato fen site min ka bato ye cinyai ni ala kelen pewute jenyonte ala la ambe shereya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka anaka dunkewu anaka shebawu ala ku kisi min ka chakosobe no temina ka boye hadisan nana abdullah ibn umar bolo ako ciiden ko ni silamiya a jolen do piye duru de ka sen duru de ka folo ye munye ka sereya ala ko bato fensite min ka bato ciyen ni ala kelen pewute muhammadu ye ala ka ciiden de fulanna ka salli nati a cogola sabanna ka jakka bo akan ka di mogo munu maka duma nanina sungalo suni duruna kala ka so kere kereya ni ala ya sheke minye kata hijuke balmu jonshe ni hadisai riwaye min fule ninye jonshe nanina ode nye sile mbama minye sunye su yanqashimu an-nas fi shawmi ramadana ila asratun aqsam hada madum betila sungalo sunila kata tila yoromata القسم الأول المسلم البالغ العاقل المقيم قادر سالم من المواني ويجب عليه صوم رمضان أداء في وقته للدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه وقال صلى الله عليه وسلم إذا أريتم الهلال فصوموا متفق عليه وأجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان أداء لمن وصفنا بل مغو تلالين تلا يروم تسنة تلا يروم فلو سلاما ومن سلاما بالغ دو حكلمة دو أسجلين وتتام الدنيا أبسي سنة بل لفنسيتي من بسك بل سنة min mogo sugu sunye ninka wajibiye aka sungalo konona da sungalo wakati la suni wakati la ni qur'ana ka delela wiye ani ciden ka hadisamu ani ni silamu be bennen boka ala ko qur'ana kono delela qur'ana la ko sin wajibira ni mogo sugu ka qur'ana kono ala ko sungalo
ko sungalo min ni qur'ana ye jigini damina ala sahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ko qur'ana kanda dedo abe kanda fana bange abe ciyani ngalon faranfashiya kabo nyogona o ye jigili damina sungalo de la ala ko faman sahida minkum sahara falyasum wala o sungalo ni mogo mi sereya ala iyaye asabatira ko sungalo wa jora ikasu ni derele qur'ana kono ko sun wajibira ni mogo suguka ciden fana ko akonna ye sungalo ye ayesu ni hadisa buhari muslim bennala awo silama fana bennen baka ni mogo sugu min fora ko sungalo sunu ye wajibe ya aka sungalo wakati la min ye silama do baligu do hakilima do ate tama denyala asigilendo abese sunna balili fensite min ba bali sunna sungalo sunu ye nintigi ka wajibiye ni qur'ana delelaye ani ciden ka sunna ani islamu be bennembo oka min ye kafiriye sunte kafiri ka ka sunte sahayere aka kafiriya koso men ni kafiri tubira a tubira wakati minna abe sunta wakati la kata summunun temena la kato kafiriya la o sarataka alaka aya koso قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ala ko cide ma fo kafiru ye munun kafiru era fu ye kunu yu ka kafiriya dabila junubu munun temena bolo ne ala bo yafa donc kafiri a tubira wakati mi sumba ka wakati de sum munun temena ka usarata ka ni kafiri na tubira donde kono sungalo dondo de kono kafiri tubira na tubira don nyoro midoro aba yeremina don hakke min temena ka kato kafiriya la o sarataka a tubira yoro midoro yeremina baka o yoro de la min temena ka parce que o temeno ya soro sundun kete summa wajibi aka donc ola o yem mo fure sunna ashani mo fulana ash-shaghiru fala yazibu alayhi shiyamu hatta yabluqa لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن الثلاث عن النائم حتى يستيقظ وأن الشبي حتى يكبر وأن المجنون حتى يستفيق جمسن فتني نام بالغيا سنت واجبية أكا شيدين كحديثة قصو أكو كلمة كروتارا كبو مغو سبكا شينو بغاتو فوكتا كنو ani demiseni fo kata baligoya ani fato fo kata abo ayere kalama kalimu te juguman sabe nunune donc sunte demiseni ka mais demiseni minna bese sun korona ma baligoya aka waliju aba nyamaria aka su puro ani sun kalladege akalla moni sunye ana kalladege ambu nyamare kasu sebo tumbe uka demisen fitinu munu ma baligoya nu bese sun koro obu la sun unu beta misiri kono har nu kasira ji nofe ube dumuni nofe ube tilonke fendo duma ube tilonke naye pour kunyina jini dumuni ko fokata tilebi pour uni sun kala dege donc ambanka demisenu lammo sunka pour nu sun kala dege me wajibite u ka fokatu balugoya ta manche chela ani muso saba muso be jidini nani nay minye ni demiseni sera santani duru akera musomani akera chemani abalugo yara sunya ka wajibiye ni demiseni sogora kafonyogonyala la wajibora la kera chema kera musomai abalugo yara sunkera ka wajibiye ni demiseni barakuru shimbora kera chema kera musomai abalugo yara sunya ka wajibiye musomani ta nani na be faraka na ye kaluboye abaligu ya rasumbe wajibe ka wala men ni ama baligu ya ni ninta masu dawla kele sunta ka me na bese sunan kan uni sulla dege ku antre manaye ku lamonay ni nyam mo fulanay ashalisu mo sabana al majnun wa huwa faqid al aql fala yajibu alayhi shiyamu
لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن الثلاث مقالت سبنا فاتو سمت واجبية فاتوكا سنت فاتوكا ciden ka kuma koso na ko kalmu koro tara ka bo mo sabaka abo mo sabayin kono fato fo kata bo yere kalama kalmu te wa ko jugu sabai junubu sabai donc sunte fatoka fato ye mo minye minna ka hakilite nyugo fe suntoka minna ya soro min ka fato ya yedin waqatu do de fa benama waqatu dola ka hakili kani waqatu munu ni fayin nana o wakati sunta ka usaralita ka wakati munu na ka hakili nana abo wakati usu minye fato min benni la halaina fato sunta ka na sunna fana ate saha parce que hakili tala na be bato ngania hakili tala ni bato hakili tala ni ngania ciden fana ko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ciden fana ko baraw be keni ngania de hada madaye min ngania alabo ode sabiye donc fato hakili tala ngania tala sunta kana sunna fana ate saha ni nye mugo kalite sabanay القسم الرابع مغو كالتين نانينا الحرم الذي بلغ الحجيان فلا يجب عليه صيام ولا اتئام عنه لسقوط التكليف عنه بجوال تمويجه فأصبح سبيا قبل التمويج مغو كالتين نانينا مغو من كرولا من دو حكلي تيانا ni mogo do korola doro hakili be tinya moga makoro minna ka hakili tinyana ka hakili te sunto o fana ka summa wajibi ka ewa mure bo fana taka mure bo taka parce que min yette kilifu islamiya sariya ewa wajibin ubinna ka bo aka ni aka hakili tinyale nimbe komi demiseni sani akabo fenyere kalama parce que ninte fen kalama deja akera komi demiseni minte fen kalama ni sunta ka chokomi donc nimma korosugu nimmin akorola hakli tinyana sunta ka mure botaka sun binnendo ka boaka mure bo binna ka boaka ninde mo kaltenani na awa na fana kera makorosugu mundo hakli tinya mindo wakati dola ka hakili kanyi wakati dola hakili mbetinya wakati munu naka hakili kanyabo wakati usu wakati munu ni hakili intia chiana usunta ko mure botaka ninde mugo kalite nani na alqismu alqamis mugo kalite duruna alajizu an shiyami ajijan mustamirra la yurja jawaluhu kasahibu saratan wa nahbihi mugo kalite duruna mugo mi ni atese sunna dese min do fana atese de pew ujura min bala fana antai ujura yi ngulili jigi ni nye ujura dumalen da yaka me atese ka sun fana nin tigla mo suntaka li annahu la yastatihu munna pasiga atese sun koro wa qala ta'ala fattaqullaha masatatum ala fana ko yesra la nya ka sheko da mayrala wa qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha alate nimbila fenna ni asheko tala donc mo min deselen be sunna dese min do dese intese ka wuli fana suntoka me murebe bokade mana mogodo akorola koroya min do atese ka sumna ka hakili ba chokola akorola me ka hakili ba chokola me atese ka su ni sumbinna ka boka me abe mure boke ube bana sugu comme canceru na nyugonaw bana munu no yo mugo mina utese ka furake ka boy farikola itese ka sugu fana o bana sugu be mugo munu na sumbinna ka bo uka nyube mure boke ninde mugo kalte durna al qismu sadis mugo kalte worna al musafiru idza lam yaqsir bi safari tahayyul al fitr wa in qasara dhalika fal fitru alayhi haram فيجب عليه الصيام حينئذ مغو كاليته ورنا تامده سونته تامدنكا مي اباسر ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى
ala ko ni mogo min ni bana de bila o be tamana de sungalo kono mi me yettile munu mi iku jate kalo werela iku sara tama de na tamana me akatama ama dabo akama kallanyini ka puru ka ke fere ka sumbi ka boaka ni tama de min tamana o lanyini de kama tama yin kunye de uko tama de sunta ka nka tama puru tama yin ka ke sababu ka sumbi ka bonka ni tama de min tamana ni hakina ni lanyini de mini yoma haramuye sunde wajibira oka mini ya maharamuye parce que ale ka tama ye fere de kata kala ka wajibi do bi ka boaka na ya soro tama de min tamana ikal lanyini te ninye tama de nana e mai tamara donc sumbin na ka boyka ibe mi ne ni sungalo temena iba jate kalore la iba sara men ni tama do la hala saba ale be la hala saba de la tama de min ni yere ya do be tama de nya da de men ne be se ka so kinto tama de nya la suntin toro ibe su wa anta sumu khairul lakum parce que ala ko aka su o de awma heray juru kana kari kanna tama de min be tama la min be se ka so suntin toro atin degu e ka su o de ma hera juru kana kari kanna tama den chugo ya fulana ni be tama de nya la ni sunna ate tora la shimma de min be degu e kammi ikala kan no yata jiden ko ala ba fe ayen no yam min kawya akala kan no yata donc ebe ala kan no yata ibe mi tama de la hala sabana ebe tama de nyanda mi iyere yado ni sunna duro sumbin toro abe dawra do la shimma awanin tama de sugu a haramu yara e kasu alaka aya ko so wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima alako ayere kana wiyere faga ala yawma inna masare nema masade alaykata awma wala ni yere yado sumbe tora yere de lasima e kana sude e be mide o de ka wajibi ni nye mogo kalite woronay al qismu sabiu mogo kalite wolon fulanna al maridu alladhi yurja buru'u maradihi lahu salasu halati mogo kalite wolon fulanna banabagato mi bana bala de atese ka sungalo yerela me ajigi bala bana imbe na furake sunten nin fana ka bana in toala me aba bilade ni bana ngulila wakati min akene yara aba sara ومن كان منكم مريضا أو على سفر فإدت من أيام أخرى ni mogomi ni abe ewa bana bagatode do ala ko ni bana de be ela ne jigi bala bana imbe na furake e ka juruta ni sungalo temena ye juru munun to bujate kalorela ibu sara men nim bana bagato fana la hala sababa le fana ye la hala folo na yire ya do bana benna de me bana min benne la mbese kasu sunte foikenna wa anta sumu khairul lakum nim bana bagato kasu juru kana kariya kanna alaka aya koso akasu ode awma heray bana bagato ala hala fulana bana benna ni sunna ate tora la simade mbembe degun koni surala nim bana bagato sugu e ka suntoye ode kani puru ika ala kan no yata ibe suntoye ikammi ni furakera ibasara bana bagato la hala sabana bana benna de men ni sunna koni suimbe ne ka bana jidi de ube suimbe tora yere de la simma nim bana bagato su a haramu yara e ka su kan nim bana toyla de alaka aya koso wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wa qala ta'ala wala tulghu bi aydikum ila tahaluka alako ayere kana yere faqa ala yennema masade kana katawma aya wurela alako ayere kana yere di halakima donc nim bana bato sumu bana bagato beni na abeni la hala sabadela wala sumbin nendo ka bo aka sungalo wakati ka bana intwala me na jigi bala ko abena keneya أبا بلاد ناكن يرى أبا سرى بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفاني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القسم الثامن: المرأة إن كانت مرضيا أو حاملا وخافت على نفسها أو على ولدها من الصوم فليفطر. مغو كاليتي شغنا muso min na be sindi demma ube muso konoma na sirana ni sunna sumbi nyere toro kinto be sindi demma ube kin konoma to ni sunna sumbi toro ube na sirana ni sunna demmi ben shinna sumba toro ube demmi bin kono sumba toro ni muso konoma ube muso min be sindi demma na sirana yere koro ube asirana den koro ube asirana yere ni den yere koro na sunna sumbinna kabonin fanaka na be jurudeta li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wada'a lil musafir satara salati wa lil musafir wal murdiya wal hamil sawman aw shiyam rawahu al qamsa. Shiden ka hadisa koso shiden ko ala ye salli tilance aya bi ka bo tama denka ni be tama denya la salli tilance binna ka boyka salli fane fula fula de la sare fula fula de safo fula fula de o ko fe ko ala ye ewa tama de ani muso min be sindi demma ani muso konoma ala ye sumbi ka bo nununka me sumbi na ka boyka wakati mi de ni darura imbila de. Donc yaadu muso konoma ni muso min be sindi demma kuma chaman de bala donu ke bawo bolo nya kuma be sahalenye minye muso konoma min be ewa demba kono sirana den ko ruba yere ni dembe ube muso min be sindi demma kuma sahalenye minye ube do aya inde kono fa iddatu min ayam ukhra ube komi bana bakatode ani tamade ube jurudeta ni sungalo temena ukaddarura wulila uyettile hakke munummi ube otile hakke nonun jate kalo wurela ubu sara muso min be sindi demma ni muso konoma ka kuma sahalenye ninde sino dow yere bafo ku be sun sara ube mure bo dow yere bafo suntu ka mure bo tuka dow yere bafo ko suntu ka ube mure de bo ni be fora mi an fule ka kuma sahalende fo kuma minni qur'ana aya ube nyogonta kuma minni hadisa sahalem be nyogonta o yenninde muso min be sindi demma ni muso konoma muni bana bagatono e tama dembe de be kiri kelena ube jurudeta ko fe ubasara ninde mo qualité segenay al qismu tashu mo qualité konontona al haidun fala yajibu alayhi shiyam wala yashihu minha mo qualité konontona muso min be kalobola sunte oka e pinna sunna fana aka sunte saha nya sarali bakade muso min be kalobona suntaka li qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nisaa ma ara'aytum min naqisati aqli wa din ajhaba bil-lubb rajul hajim min ihdakunna qulna ya rasul allah ma nuqsan aqlina wa dinina qala sallallahu alaihi wasallam alaysa شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال ليس جهادة لم تصل ولم تصوم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها كيدون كما مغمي حكلين نغسلندو الدين نغسلندو minna beseka cheba koro hakili mabwaka hakilinaka kau muso dola kelembo sidon ko muso ma an ka hakilin na gasilenya jumai ako yala muso ka seriyate ce ka seriyate lanje de lawa mana muso fula de seriya bebe ce kelen ka seriya ma muso ka seriya ce kelen ka seriya tilanje de ako yala otewa muso ko oho akon ni nyaka hakilin na gasiliye ako yala ni muso donna kalo bola be sallewa na donna bange dolo la be sallewa uko ay awako oya ka dina na gasiliye wala ni hadisa koso ni muso be kalo bola ube muso be bange dolo la atesu
hari na sunna fana ka sunte saha me abe jurudeta abe juruta yettile hakke munun ke kalo bola uga yettile hakke munun ke bange jolila ni sungalo temena abu jato kale worela abu sara me sungalo in kononanda sumbe bi kabwaka al qismul ashiru mugo kalite tanna sunka kibariyala man uhtiza lil fitri li darurati khairihi ka inqajil masum ni mugo me hatagira kata minima ni ibalima silama mugo wore ka darurai adagara e kammi ka juruta ni sungalo temena ikasara puru nin kisili misali la nin kisili komi nin kisili nin tangalen kisili misali la e suntondo e nana mugo doma ba fe kato jila e yere bado ne sunto fanga tenna me nimmina mbe fanga soro mbe se kado jina kanin kisi ka bo jila teto jila ika suntige ika mi ika kisi ni sungalo temena ibasara ube alakan kisi ina na mugo do de matasuma yamina e yere yado tasuma kule kan nimmina ne sunto do nsunto nin kon ka tasuma yin faga fanga tenan tese tasuma yin bajani men ninye suntige mbe fanga soro mbe se ka tasuma yin faga kabwala suntige ika tasuma faga kabwala imi ka tasuma faga kabwala o dagaraye don kaba ko misali abe ko pompier munun be jamana kono ala kan kisi kasaraw ni fitina uma ni kasara be yoro doda usunto tara uyado namma me antese nin koyina adagaraw kami uka okoyi kan nin tangalen kisi ubu kan na folo tangalen kisi uka juruta ni sungalo temena uba sara donc hadama den untilalen do nimmo kalce tande sun kono nanna bal mo temena ko fe wan nabi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah rawahu at-tirmidhi wa sahih shaykh al-albani aburata ka hadisa dona na hadisa nana na chuko chamana chiden ko ni mugo ni ala yake aka jogola ni mugo minye nyuman kai atesuka otigila mugo barikada ewa otigila mugo tesuka la yire barikada mugo tesuka mugo barikada uka nyumanka atesuka atigi tesuka la yire barikada wala misiri alhamdulillah ambe ala tanu misiri apano bara kura do tumbala anya fo alhamdulillah ambalima do joranay ka benyana bo ambe ala fo ambe ala tanu wotte menen kofe munun kera sababu ko nyumay mfana ke ambe do kuye mo kelen joranay ka nyana bo o kofe misiri pentiri alhamdulillah ambalima do jorano fana yenni wakati na ko fana nyana bo o kofe tape munun fuleni nye alhamdulillah ambalima muso do ye fana nunu nyana bo ambalima muso do yo okay ka tape nunu fana bna misiri kono aw bara chama mi rebe mo bolo kana misiri na donc ambe ala barikada ambe ala tanu ambe ala fo wote menen kofe nyuman kelaw ambe do kuye ala ka barka dola ala ka barka do kan na folola ala ka limana wujidi ala ka dusun kala sidama wa juma temene fana do ye terendo sa an togola ka papier dama ko anka ke anka misidi fulanay masjid raja o terembe nyamana juma temene dono fana papier nana ka papier bo ne yere togola a fule itado ni misiri bi bolo chogomi ka deme nyene ka joyi ka misiri do ikado masjid raja ko fulanay wo komi anni amma sigi o baraw kanka do shenka chogomi amma sigo ka folo ni sigiri kero ka baraw kanka ke chogomi jora shenka abe fo silama jamana wi silama jamaye donc ambe ala dere hera ke bago aw misira ya nya suma de misirin ko nambe ala tan hera ke bago yu nye sama yere aw ka fangate an ka foite ala de ka fasa manjaro ala kelempo de ka fasa mantai ni drome kelenta umbolo namba do misirin no mais de pas joli fo sisa aka kobe be nyanabo ante bo kalama do yere te bo kenema yere ba te ku to dibidila chama be barake misiri kono ute misiri cham misiri na ute misiri kono yade a chama be yoroja a chama be kinja undela no buto yoroja no kinja unda kam misiri undeme e wa do yere be ankere fo fana deme baka alhamdulillah be Allah tanu amba befo hari ngani anyuma be minna fana kana misiri ma kana dina hagena dina chinya demelima
ambe ala delala ka beka nganya dafai ka bo asrafi wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin